kufanya kituo, akiwazungukia wote wamchao na kuwaokoa. Usishindane na sisi, utapigwa na Mungu kama Farao na jeshi lake waliposhindana. Mungu aliwapiga kwa mapigo. Pendwa mtazamaji wa Rafiki za Yesu TV, jambo. Tunakukaribisha kwenye usomaji wa Biblia pamoja nami. Mungu akubariki. Na kabla hatujaanza, tumuombe Mungu. Bwana Mungu wetu, mfalme wetu, asante kwa ajili ya asubuhi hii ambayo umetupa. Utukuzwe milele zote. Bariki msikilizaji wetu huyu katika usomaji na tafakari ya maandiko matakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Pendwa, leo tunakuwa na fundisho ambalo tunajifunza pamoja nawe katika asubuhi ya leo, linalokuwa na kichwa kinachosema, je, umevaa mavazi safi? Pendwa, utaenda kutambua kwamba kulingana na maisha yetu ya leo ambayo tunaishi, kuna aina nyingi ya vazi, na katika aina nyingi ya vazi hizo kunaenda kuonekana tu aina mbili tu miongoni mwa aina zile zote za mavazi. Kumbuka kwamba katika aina hizi zote za vazi, kuna vazi ambazo zimekuwa safi ama nzuri, na kuna vazi zingine ambazo zimekuwa chafu. Na utatambua kwamba miongoni mwa wanadamu hakuna yule ambaye anafurahi, hakuna yule ambaye anataka kuvaa vazi chafu, lakini sote tumetamani kuwa miongoni mwa wale ambao wanavaa vazi safi, vazi ambazo zinaletea mtu heshima. Ndio maana mpendwa, katika somo letu la leo tunaenda kuoneshwa vazi safi ambazo tunatakiwa kuzivaa katika kuwepo kwetu sisi kama Wakristo. Katika somo letu la asubuhi ya leo tutaenda kuzungumzia mambo mane katika somo la asubuhi ya leo. Jambo la kwanza ambalo tunaenda kuzungumzia ni kazi ya mavazi. Jambo la pili ambalo tutazungumzia, tutaenda kuona duka la mavazi safi. Jambo la tatu ambalo tunaenda kuzungumzia ni faida ya kutunza mavazi safi. Na jambo la nne ambalo litakuwa la mwisho, tutaenda kuoneshwa madhara ya kutotunza vazi hizo kuwa safi. Mpendwa, unapoenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 3, unapoanza mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 21, utaenda kukuta hapo Mungu alipoumba mwanadamu. Mungu yeye mwenyewe alivika mwanadamu vazi za utukufu wake. Na utaenda kutambua kwamba kwa sababu Ibilisi ni adui wa wanadamu, ilibidi ashawishi wazazi wetu wa kwanza, na hapo ndipo wazazi wetu wakaonekana kwamba wamechafua vazi za utukufu ambazo Kristo alikuwa amewavika. Mpendwa, unapoenda hata kusoma katika kile kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya 16 mstari wa 15, tazama, naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione uchi wake. Jinsi vile nilivyokuwa nimewaelezea hapo juu, ilibidi wazazi wetu walipokuwa wametenda uasi, Mungu aliwatosha vazi safi za utukufu wake. Walienda kujikuta kwamba wamekuwa uchi. Kwa hivyo mpendwa, lazima utambue kwamba kazi ya mavazi katika kuwepo kwa mwanadamu ni kuvika uchi wako ili watu wasiende kuona aibu yako. Jambo la pili katika fundisho letu la asubuhi ya leo ni duka la mavazi. Tutapata wapi mavazi safi? Tutapata wapi vazi ambazo zinakuwa na utukufu? Pendwa, tambua kwamba kumeonekana wengine ambao wamepata duka kwenye town mbalimbali, kwa wengine wamepata duka China, wengine wamepata duka pahali pengine, lakini napenda nikuelezee leo pahali ambapo naweza kupata duka ambamo ndani yake mtaonekana vazi safi. Unapofungua Biblia yako mpendwa, unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 3, mstari wake ni wa 7,
Neno la Mungu linasomeka hivi: wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi, wakashona majani ya mti wakafanyia nguo. Hao ni wazazi wetu wa kwanza, Adamu pamoja na Hawa. Walipokuwa wamejikuta kwamba wamekuwa uchi, mavazi ya utukufu wa Mungu imetoka kwao, ilibidi sasa wao wenyewe wajitafutie mavazi, na utaenda kuona kwamba vazi ambazo walitafuta wakajitafutia majani. Mpendwa, tambua kwamba majani hayawezi yakakawia, lazima majani yakauke, na ilibidi sasa wao wenyewe wazazi wetu wa kwanza waingie katika duka nzuri ambamo ndani yake watapata vazi ambazo haziwezi kamwe kukauka. Mada ya kwanza ya vazi ambazo wazazi wetu walizitafutia ilikuwa made Adamu na Hawa, lakini ilibidi watafute mada ingine nzuri ambayo itawavika ili uchi wao usije ukaonekana. Napoenda soma Mwanzo 3:21, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Pendwa, mada ya pili ambayo wazazi wetu sasa wanaenda kutafuta, walipoona kwamba wamekuwa uchi, walipojitafutia mavazi wakaona kwamba yamechafuka, kwamba yameenda yakikauka majani, ilibidi sasa waende kwenye duka nzuri, duka ambalo ni la Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe akawafanyizia mavazi ya ngozi ya mwana kondoo. Pendwa, mada ya pili inaenda kuonekana kwamba ni made Mungu. Jambo lingine mpendwa ambalo tunaweza kutambua, mpendwa, tambua kwamba ni Mungu anaye vazi safi, na tunapokubali udhaifu wetu, Mungu anatosha mavazi chafu ambazo tunavaa, ambazo ni tabia mbovu, na anatuvika vazi safi katika kuwepo kwetu. Jambo la tatu, maana ya mavazi. Naposoma Isaya 60 na hivi: nafsi yangu itafurahi katika Yesu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki. Tunahitajika mpendwa kuvaa vazi za haki, vazi za wokovu katika kuwepo kwetu sisi kama Wakristo. Jambo la 4, faida ya kutunza mavazi ili yawe safi. Kuna faida mpendwa ambayo naenda kusoma pamoja nawe. Inabidi vazi zivue kwenye maji na sabuni. Pendwa, kama hauvue vazi zako kwenye maji na sabuni, naenda kuona kwamba zitatoa mchafu, zitatoa harufu mbaya katika kuwepo kwako. Unaposoma Yeremia sura yake ni ya 2:22, naenda kuona kwamba damu ama nguo, sabuni ambayo tunaweza kuvulia mavazi, lazima tuvue vazi zetu katika damu ya Yesu Kristo. Pendwa, shairi letu la mwisho katika fungu la katika usomaji wetu wa Biblia asubuhi ya leo, naposoma Ufunuo 22 aya yake ni ya 14: heri wazifuayo nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa mlango yake. Ni wale ambao watakuwa wametunza vazi zao kuwa safi, ambao Yesu Kristo atakuta wanapokuwa wametunza, wamevua vazi zao katika damu ya Yesu Kristo. Ni wale ambao Yesu Kristo ataalika kuingia katika Yerusalema mpya, kushangilia pamoja na Yesu Kristo katika kuwepo kwao. Hivi mpendwa, katika asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu akusaidie uwe miongoni mwa wale ambao watakinga vazi zao ziwe safi, na tutaenda kuonesha kwamba mavazi safi ni matendo mema ya watakatifu. Tenda mema katika kuwepo kwako, ukubali Yesu Kristo akuvike vazi safi za haki yake, na tumeenda kuona kwamba Yesu anapokuvika vazi kamwe hautaaibika. Mungu akusaidie na kubariki katika asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu mkombozi wetu, amina.